mantu bwa makaithirwa makarakari muthenya wa Monday ndone jaka kuga iba bangite kumunenkera mathiko jagitio na gitio kiria bati nonto matanka jaka atiandire mawari moyo na kuna bati kutha kinenkairwa gitio kiria kiri kiawe director gituchwira rugono runte komekethera kugwata dere okay. Ndiko mena director kana ukuona rugono ruru wa ndagara wa iguna ruru wa igoro na nkira wa ndarikite kura tuka watania okay nkira wa ndarikite kura ya tukiwa tanagira na mwandiki uyu wetu wa ndeto ndagara akengwa thina mbere kwigwa agitumi menyithagia imbio ibwega katuwatania na ndagara ntikumenya ndagara waiguna kegwa no kongwata tutaririe imbio yo ngwe kwendelea naga ntere chiankareni kana mibango ikinyete mwanga kukagitania ka turi ndagara waiguna kegwa no kongwata kana mwana wa Tharaka orombire kwithirwa agitutiga kiambi kiriro matanga no orombire kwithirwa agitutiga tariki 9 mweri wa Januari kana mweri uyu turi womwe mwankani woyo na ririkana matanga ombire kwithirwa agicaro mwankani wa ngiri magana kenda mirongo mugwanja na ithatu na orombire kwithirwa agiciarirwa nturani gweno turi ririkana antu bombite kwithirwa bakiuma Nairobi ageni bombite kwithirwa tayari bakiomba kwithirwa be Kinyagogo na no wakatuthiete na mbere kwithirwa twikuyira ageni kuma ntere mwanya na ririkana matanga imuntu aratethetie sana mugongo wa Tharaka na kinya Kenya ngima na njira kinya kwithirwa gikuria biashara ndeni account ni Tharaka nithi na kogu atori ibombete kwithirwa bakimunengera gitio kia bata sana amana nthiguru ya Kenya na kogu gutabora kuona muraithiria wa Meru TV ibathite na mbere kwithirwa be kinya tukathi na mbere kinya we kinya kumba kwithirwa to ikumenyithia abura manto mathiete na mbere agogo na kinya aguri muraithiria ukiona garoro komba kwithirwa tiomba kwithirwa gikinya gogo inkweregera ukathi na mbere kwithirwa ukiona abura manto mathiete na mbere agogo ririkana turi cukuru ya kana turi kenini Giankareni primary ara anto baingi kana aranto baingi bakweregera kwithirwa be kinya no baita kenini anonto matanga imuntu arendeto nanto baingi sana na kogu tureregera kerende kingi sana kwithirwa gikinya agogo ibwega ndagara waiguna bwega nontu bagutariria na hinkona atema kirende gikinyite na ndagara aritwira bado ntukweregera antonkuruki bakaina mbere kwigwa abaye kinyaga nyamburani kira kia bibirite no gikuruke definitely nontu anto ibebu meretie kwa wingi sana ndikomenya nase imbiyo wa ina mbere ko kithoma kumania na antu babu tukuona kana mbicinu cia antu babu to ina mbere ko tukionaga agu bara bethe to bagikinye kia thoni iki tikomenya kana utimbira antu baba gintu kia mbere bejete matanka tare muntu mwiga no mwanka kwithirwe muntu na kuigwa ringithetwe antu anene ni wakauga narua no nkinyire kia thone kiawe kia muthia na muntu agatiga ngugi ciawe inkomera ko vomite kuraja muno antu ibomite kuraja ni muntu akomba kuthora gikinya kuigukwira jara ukuthithia antu kwena arua na uri okulilite na antu bare akwina agwe antu kwena arua uri othithairia bare akwina agwe utethio buri utethagia na bu kinya watu gikau kanini winako utethaniria apana pale kuigukwira matanka na arari
mtu umwega kira mugongo jua Kenya te darakake te meru wake Kenya ngima nonto I'm sure antoja kwina antu babangi baumite ntere mwanya mwanya cia nthiguru Kenya ne ugwikinyia na muntu akaigua imbati gukinya nonto mtojo arari muntu omwega ni one or the other na muno nkoroki ni gutuoneria ati itukubatira kwigua tukirutha bwega kengo kinyati yo tuinambere kwa tukirutha bwega obu nonto ndira waruthira kana rira wainambere kwigua ukiruthaga bwega iwo wengo kweruthira rero gutetheria barabangi rero kwebumiria micemanio ya barabangi nanse ko kwibandira yo rero kuinambere kwigua ugitigaga mbu barabangi braba watu ikathina go kuinambere kwigua ukibandagira yo rere na kogu yo tukuria bwega tukainambere kwigua tukiamblesaga onto bubu kengo twetewa mea antu ta bonde bayitea bayete nuntu bobora baraye matanka bayete nuntu bobora barendete matanka bayete nuntu bobora matanka raina na iwetare nene nante siadaraka yes namshwa kwina ntu bareaga maybe ba anababethe tubagitethagirwe in one way or the other kuri antu bareaga anabethiritwe bakiringithagwa miturire ni yago na njira mwanya mwanya so ino idalili ya kuga ati indariri ya kuga ati muntu uyu tukwariria muthenya wa emonde muntu arari na impact enene sana kire mugongo muntu arari na iwetare enene sana kire mugongo na gukwita kuga kana gukwita utoneria ati kwiwe twina umuntu ndeni yetu nontu gutema tukegwa twikuyageria antu bangi sana yani kwiwa wina umuntu ndeni yako no guteme antu bangi sana paka inambere kwigwa bagikwenda na kuritu kama tanga kwira nembi kuringana na zare kuringana na riboti ile twekirutawa nanse nati mutotiki athie nambere kwigwa kuya imulimo wa nkoro uragwikene eta cardiac yes na lakini gento kila kimwe tachoka nyuma kulingana banko onande onate Francis Kiambi Matanka muchesho yo ariyekene sana kuma na haraka county ya Tharaka arerekana na kwire na Matanka arerekana kana Matanka no ethiritwe ari founder member na managing director wa Patiala Distillers Patela Distillers na akwire gikuo ya kurigaria akwire gikuo ya kumakani gitikwere bwega na ara mwiri wake wathie nambere kwigokira giru nyomba wake na ara Nairobi kare rukiro antu wenu na rukire muthomi Njuki urani Tharaka Nithi county governor nethirwa kiaragiria ntubu na negwire agitaragiria na kuga ati no mate Tharaka Nithi nethiritwe ikioyero ikithikiro na keba nontu guta mutongoli uyu na muthomi awetire Matanka ata muntu ethiritwe straight forward muntu atakuringithagia mathioro gwamwira ntethia neke muntu atakuringithagia mathioro na imuntu ena nkoro ya kuwatanira na barabangi na imuntu kana kulingana na Njuki arugana athie na beko akithoma mantu maingi sana kumania na Matanka kagita karari moyo na kile gitumi kana tukira ithagiri kidogo mantu makone na gikuo kia Matanka kule kana ati gikuo gia Kiambi Matanka kiretwe getiga mugongo gunthe wa Tharaka wina kithikiro na kiriro na ro kwerekana muturire wa Matanka kana mwiri wa Matanka mwiri umutheri uteno turo wa Matanka wathie na mbere kwokethagirwo na unda kwira Nairobi nyombani wa Kerukiri rwa tariki 9 January mutotigi athie na mbere kwigwa kethagirwa akwite gitandani nyuma ya kwigwa kwina nkuyeni gatagati gake na mwekuru mwekuru wake etawa ni Mary Wahiwe Muthoni Mary wa iwe Muthoni na aro kwerekana
about shilling 12 billion 2 billion 2 billion debt ilu endaga kuthukia na enda gutwika guaranteed mwekuru uyu lakini mwekuru uyu ethiritwe akiraga polisi kana akiandikithia statement athie na mbere kuigua kiugaga ati we na mukuru wake bathie na mbere kuigua bagicokaga muji kana ogoro nyuma ya kumanara kirabu tu kuigua bena kagita kega nara kirabuni na baire baba baya bakinya muji banjiria kwali mantu mama kwegwa baada ya kwena ngwatanio gatagati karoni batwika batikwereano na iri ndi bathie na mbere kwegwa bakiathukanaga uyu athiko mama kwa uyu ngi no athiko mama ruterero wake bonde abaire batakwereano that means kiambia gekwa batari in good terms na mwekoro lakini nchambe no ya miaka 50 kiambi matanka aririkana nyuma agukua na kana agukua na thie na mbere kwigua akienderwa na ruthagata na taikaga utuko bomu na tendere yago na taikaga muno utuko bobo na rukiri ari amami ni okwethera wanagerete gutaikana igwa atwikaga kwi sauti yaitaga kungorota na ngorotaga muno utuko buria kungorota no yikuga atego yuko kungorota kaiko mona kungorota yuko kungiwe kuruta sauti inu kungorota gitaika endi ikulingana na statement ira yethira kiria nambe ko kiandikithagu nara mwire yo akiambi wathia nambere ko kira wanara nyumba ya kuiga Mary ya Lee Funeral Home bagitakara askari kana borishi bathia nambere ko bakiruga uchonkoni bwago yakengo kumenya thina yongwa ikuyethiritwe kiuma kana ikugiki kia kiambi matanga ikukethiritwe ikiumira gaturaithe anini kiambi matanka no matanka rari mubiashara we na nkuma na iweta matanka rari musiasa yes rari mubiashara we na nkuma na iweta na the same time rari musiasa ngwetigerwa no thina mbere ko kitaragiri kairi kidogo tu na thiritwa akiromba gitikia tharakanithi Senate mwankani wa 2017 lakini aina mbere kwegwa akegaga nara orainde iwaziri wa mantu makoni na ukaribu ande na wathani matura atwe kithure mwana kendeke athie na mbere kwegwa agichinda matanka na atwika noe senator wa county no na nyuma ya mbere tuitau kinya kiri micemanio siasa utaigwa matanka rungamite ameneria mutongeri uri ongi arumana kiri micemanio yo ntaigwa kurumana kwa matanka na matanka ntaigwa na noe kurumana wake na inontu wironke weta kagitakanda uga arare muntu arendete thiri muntu arendete ukiri muntu arendete kuborera you know muntu arendete kwegwa ene heshima yake imuntu watabawe governor Njuki ethiritwe kimugweta imuntu straightforward imuntu atikuri wewe nondo atiaganiro ibu nagakwera wegwa akuganiro ibu wagakwera kwa we muntu arare muntu straightforward na oyinwe muntu arare kana oyinwe kiambiora tukwariria rukirwa emundi kiambia thira mbere kwegwa kiringa campaign na nyuma ya utwika na shindirwe kana taomba na kire gitigike na thie na mbere kwigwa agitigagiri na kithore mwana uyu akendeke athie na mbere kwigwa akiendelea kana akithuka hiyo tongora babo okay kulingana na mantu mama kwena story no ya Telegraph Limited nkona ne ethiritwe nyumani agu kithie na mbere kwigwa kimenagirwo nonto bakweringithania na gutetheria mu biashara uyu na kulingana na
mwandiki na Auditor General oyo imutarania mathabu akiruta riboti gite Telegraph yethetwe ikiamukira mbechi ino cia mugana wa ciringi milioni 78 kengo utigira we mantu mo makwethera makiria na be kinya nyuma ya kinya kwethera batanenkanire into biraba batinonto kuritwika company eje ke bati kunenkanira providing no goods and services na gutikyo ba mbite kwethera bakinenkanira kire into biraba batere kwethera company eje kinenkanira na amona bu kiambi no mbere kwethera agichiethera gatigati ka igamba riri riri gusikana na ciringi milioni 78 na the Ministry of Sports kana Ministry ya Michezo ni thithirie funding ya mbecha hithi na current PS wa michezo thai ni no mbere kwethera kagitani gakwe sanctioned these questionable payment kana nombete kuthwa gichokia biuria biegie marei jaja biashara itiaga amantu ri mwana bia biashara okay biashara itiaga amantu na mama mantu marato thiritwe kana mantu mama makoneni na kiambi matanka kwina muntu kuna andu baba ngindionaga bakiuga rwembo ruru wa muthengi ndagara roi namba kwaro kiringa wakairo kubaringithia sana tikumenya tubachokiriru tutambe tunogoke kanini alafu director ga tuchokeria na rwembo ruru atuthirwe tuki umagauka nini kana yes alafu director kai namba kuigwa age tuchokagiria na karwembo gaka